gagayem na imbag nga orasyo. Agsasaruno a drama ama ng biyanang. Ti may patangatang ita dito YouTube channel JENA ALMOITE drama. Nga makablawa mampay ni Michelle Abungan, Marites Ngalatan kani Oliver Gutierrez. Katitay nga rudendenggan ti part 25 compilation. Dito di drama tayo. Manang Bianang! Hello everyone, imbag nga oras iti tunggal maysa. Manipod man nga rod kani kabsat lusing san napud no anagan tintay drama. Kasto iti konana, dear Manang Bianang, kada kami amin nga kakabsat, dua kami abalo. Adagar-aram iti kabsat ko apada kabalo. May isa pensyonado ti agar-aram kan ko ana. Kat gapoy ti dayta, medyo maditinamnam ko. Tasana siyak ti arman tinasao a pensyonado. Iso nga impamuspusak ti amin, tapno agbawing tila kaya pensyonado kanyak. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Anya nga'y, Reming, aklunin akong ta agasawatan. Ay na, kasla mabainak mo't ang makinubyo. Bakit akong pati? Ay na, saan ang problema dayta? Babay, dagita laubing ayat ti adda karbangan na nga agayat. Adda karbangan ta, nga oray na taingan tan. Ay, pati. Alan aklunin akong Reming. Di na kumamag parigatan tanay, marigatan akmat nga karasubli dito balayaw. Ay, narigat ang dardarasudos, pati. Nang runakit na taangantan. Apay, kayat mo tikas kanyak. Saanan ang makaanak? Jay ubing ate armam. Ay na, uray ditang aganak. Takasla apo ko tamutlaangan no aganak kapay. Kan may sa, adong dagiti anak ko iti mo na nga asawa. Ado pa yun dagiti puko. Kan uray mo't sika, Reming. Ay, di na kumamot apuraan apati. Tanariga mo no aklunan ka adagos. Sige nga rod. Ikan gay ti dua, wano talo nga aldaw apawayway mo. Di mon ibaybayag. Tanay, di taam mo. Ang mga numataytan iti mabiig. Sang butong tati aginayat, Remeng. Ay, kabagis. Damag kong agar-aram ka nun ipatikan ka. Wan manang lusing. Makalawasan ang agar-aram kanya. Ay, kahit inaklon mo na ya. Saan pa'y manang? Ay na, patpatsum day jay apatay. Kaanubulili kong day jay tao. Chikboy day jay. Ah, kasta aya. Kawan. Apay, di mo amaw. Ada-ar-armon na ijay daya. Balo ti ar-armon na ijay. Kat ijay mo abagatan. Ada-ar-armon na single mom. Kat ijay mo amyanan. Ada-ar-armon na abaday. Ha? Sa ita, si Kamanay ti ar-armon na. Ay, agkakanat ti ar-armon da jay apatay. Sa pay paggigindanon na kayo ng ar-armay. Kasano day tangay. Di no aklonan jay talaw. Sa aklonan mat. O di upat kayo anubya na. Ne, jak amo kasta manang. Tamo ka siya lang tararman na. Ay ka siyempre ilimod na atap. No, mabiktima na kamay. Manang. Paglulukwan na kaladay jay. Imposible nga gayat kan kaday jay. Bakit kan? Balo ka pa'y. Pensyonado day jay. Adda kwarta na. Iso ajay ubing ti sapulan na. Saan na bakit akasken ka? Iso adi mo patpatsin day jay. Ading ko. Bolile kong day jay apatay. Apay, sa dino aya ti pagdatdatunan na ken ka. Umay ije balayaw. Wan manang. No kasta nga rod, no nagtaulan jay asuyo, kat makitam ani patay ti sumungad, itrangkamad tagos tiri daw yon. Di mo iluklukatan. Pang namnamaan na kala iti awan da jay atao. Iso adi mo patpatsin, ading kaw. Manang, adda kwartayaw. Apay manan ti kwartaya, Ginaw. Tunggal umay ka mo dito'y balay, kwarta ti ibagbagam. Apay,
Anyat pagkitkitaan nyo kanyak, alkansya. Naibos man nga rodan tigatas di basit nga po kayo. Putot ka nga minaputot, kat awam mo trabahom. Maudin dahi dyan nga anak mi kinibakit, nanang. Alan war tayo man. Uray limagasulaan. Uray utang no isaw. Namaan yun tumo nga minti pensyon ko. Ka manulaang mati maaw-awat ko a pensyon iti kinasenyor ko. Bayadak tunod a kwartak, nanang. Ay, kasta ka na yun ti bagbagam. Ngam di ka mo makabaybayad. Naurnungan ti utang mo kanyak, Gino. Ay, sadut kan tumo nga may. Di ka birok iti panggadam. Day tala agputaw ti paggagatam. Di kayong sumanaon, nana. Bang tagkikit din iti kwarta. Tanay, mabisinan dya po kuyo. Ay, ngalalala. Mabiit laag nga raw. Elma, no may ni tatam apat tay ibagam nga awanak, Ha? Apay, anya nga min ti gagaraan ni tatapat ti dito'y balay, nanang. Apay, kanayon nga umay dito'y. Umay agar-arem, Ngam, bulili kong magayam day jalakay. Ado kami nga rarman na. Anya? Anyan? Lakay kan bakit kayon? Ngam, aginin kayo pa'y naang. Diyak magpaparam kang kuana. Isumat ti umay agar-arem. Sa bagay, napintas kayo ngamin. Uray, bakit kayo, nanang? Da kayo ti kapintasan, kada kayo nagkakabsat. Kasta nga ron mo ti bagbagada kanyak. Ngam, di mo ibagbaga ti kasta no dumdum ngagnantim alusing. Masakitan, gumura. Uy, nanang, amok mo't dayta? Okay, da kayo makiasawa kayo pa'y. Awan mo't mang lapod kada kayo kat. Ay na, bakit akon? Saanen? Jakon pagan ano day ta sa asawa? Tapno adakad kadwayo bayat ti panagbakit yo. Ada kami mo't kiting anak yo Hanggang sa balilata mo't tay asawa Tapno ada kaabay yo maturog. Sapay panaglalamin manan, nanang. Ay na, duti po nga nakaabay ko. Kan napuskol lagi ti ulis ko. Oh, Iso nga wan problema iti dayta anak ko. Sika magayam ti sarsarun, huwag ka magmagna, patay. Di ka na bigbag. Tapang bagets mo't nga menti pormam. Kasla ka agtutubaw no nagatalikod ka. Ay, ay, thank you, Luseng. Ay, papanam nga Ay, inak man ag merienda di tatalipa pa, pati. Mabisinak ngamin ka. Ay, sika, papanamo ngay. Mapanak man ijay balay da kabagis mo arimeng. Ngam dumagasak mo di tatalipa pa. Tagumatang kiti merindaan may kiniading mo arimeng. Ha? Ay, nukasta. Mapan ka man ang agarab. Wana. Ano sa kon? Tabarang aklo na nakita nga aldawan. Patay. Di ka masaksakitan Ngam nagsarita kami idikalman kundi kabagis ko. Kat naibaga na maumuma ka nun iti panagruprupam. Ha? Feeling guwapo kan feeling ubing kakano. Kan bulili kong kakanupay. Iti uray ka man di nakanto kano aklunay. Kuna naman di nakakano pagan patay. Anya? Imbaga na ti kastakeng kalusing. Wen patay. Ay, ijak mo kayat masayang ti aldaw mo iti kapsat ko Iso nasaysaya at no maamuam dagiti ibagbagana kontrakin ka. Nay, maramid gayam ni Reming ti kasta. Tiyamok ka na singpot ti kamsat mo. Nagsaya at ipanlakilangan na no agsangsango kami. No, nakasango ka. Ngam, no nakatalikod kan ay saus nagadaw nga ibagbagana. Kano ibagbagana pa'y nabangsit tisang awmaw. Anya? Uwan patay. Iso no siyak lamay sa di kan mapani di balayda. Agdadaal kala iti oras mo, pate.
Di nakakayat, jay kabsat ko. Di nakapagan ano day, jay. Ay, basta gayam. Mala, dakon mapanidya balay da. Kasta magayam ti ugali na. Nagado magayam ti bagbaga na may papankanyak. Jaklaym pagaraw. Unak no nasingpet day jay aremeng. Traidor magayam. Nindalaga nagmerienda di tatalipa pa, patay. O sige, agkuyog-tan. Ilibre ka, Luseng. Ay, wow! Thank you, Angarod. Ato'y titisyo, patay. Ay, agyaman ak, Luseng. Ne, dapay di mo pinunasan. Yung mo, siyak timang punas di tatimid mo. Datan ne. Ay na. Nag-sweet kagayam Luseng. Talaga aswitak. No, gwapo ti kasangsangaw. Ha? Ay, krasnak ka din, Luseng. Ay, si Kam, tila damdamag. Kababait, ang mga noad na makang patay. Ay, di ka naglibak, Luseng. Madlaw akrasnak. Ibagam dagbay sa ho. Ta sa anak mo't anarigat akasarsarita. Si Kagay, krasnak ka di, may. No krasnak? Kras kamatan Anya, umay kagarod. Umadayo, dito'y talipapa. Tag-pleasing tapay laeng. Mapanta iti lugar nga awan makangeg iti pagsaritaan ta. Ay, katuwa na. Ay, talaga ay. Nalawag nga rodan di saritaan ta. Lusing datan. Uwain, patay. Ay, wain. Manumot nga iti pensyon mo iti binulan. Dakil mo basit Nasurok siguro 20,000. Anya? Secret. Ibagak to no agasawatan. Ay na. Maragsakan na. Ngamin, jak impagarop, kras gayam. Wan ta kras nakmat ngamen. Iso kras kamatan Oh, ato iti kwarta, Luseng. Gumatang kay tinabanglo asambo. Ta siyampo tabuok mo nalanlanit ngamin. Ay. Kun gumatang kay ti pagpalamuyot iti buaw. Tapno na pintas kita. Kun agpakukuka. Padalusam dagita kukom. Ta nagmumurseng. Ay. Thank you, patay. Suruam ti agpapintas, Luseng. Tapno mas maatrakak pa yung ka. Kun agbado kay ti pangseksi. Ay, sige, patay. Agpaili intun pigat. Sige. Tarnayunak ti kwartam. Gumatang kamatang iti daddo mapayagamit mo. Ay, thank you launay, patay. Umayak mananang. Ne, nagmayat mo tabok yaw. Pinakuluran yaw. Ay, wine. Kan pinalambuyot ko. Nay, nagpintas pa'y takukuyo nanang. Kundi shorts kayo pa yan. Ay, Gino, bagay kumulaay. Oo na. Bagay yaw. Pimintas kayo tikas tangit tsura yaw. Apay akasla adda pagpapapintasan yaw. Ay, talagang adda. Ay, iso pa yatin ang tiniti kwartak pagpapintas ko. Ha? Asino? Ni patay, pensyonado. Anya? Wow! Nakajakpat kayo ano kas tanana. Abay, inaram na ngayon. Wano, da kayo tinagaram. Ay na, naginaram kami. Naginusto kami.
Kaya't mau makiasawa ak manay Gino. Ay, gawan, na. Basta kaskin ni tatapat, ti apensyonado. Ngam no padpadan tumot lang amang urkurangis. Ay, oras anay. Kahit, kaano nga kasar kayo kini tatapat tayo na lang. Jaka mau tawang pa'y mo ibagbagana akasta. Dagdagan yun amang ikasar ka na kayo nanang. Tano bilang pumusay, mairanod kayo iti pensyon na. Wen, di nakisuraw taamog ti araramidok Gino. Ha, siyak pa'y. Nanang, nadamag yon ti maipapan ka da antiluseng kung tatapat ti. Ah, anya may papan kadakwada anak kaw. Kano agayan ayat dan? Ha? Imposible Kano kontra ni antim iti day japat tay. Ay nanang nakitak ida mismo ije plaza. Maya ti kinibinda. Kan inaklon ni antilusing kanyak. Tadinamag ko, idinasabat ko ida. Kadimpud nuna, agayan ayat dan kan nitatapat ti. Anya? Lana na, apay nga yakas jay. Kano kunana nagalas ti ugali day japat tay. Sa ita nakinayat magayam kang kuana. Ha? Naglokon day jay nga antime. Kunana pa bastadak ni pati tabulilikaw. Nga mapay nga gayan ayat dan. Nagluko kan manang luseng. Kuna manalas ti ugali ni pati ngam nakinayat ka magayam kang kuana. Hay, wen nga rod ka bagis. Diya mo nga minamnama, amatinag, tirik nakin kwa na. Ay, manang. Ay, pasensya kan ading ko Angam diya mo inggagara ti amin. Basta nagsabat latan ti dalan may. Pagamuan tanay, agayan ayat kami mutin ading ko. Aniya. Gumalaala sana balay ta awan mo nagkinaawatan niyo ading ko. Awan mo siguro ti daldala pusen may atao. Awan matkit di Mas daawak laang manang. Takas la kagurguram mo ngamin idi ni patay. Muwangarod ading ko. Ang punon sadyay pagsasaaw. The more you hate, the more you love. Patay, darling. Anyat planom iti relasyon ta. Saan ta ka di pa'y ngagkasar? Kababay na ita. Day takit senior citizen nga agkaskasarditan. Ay sana, katawaan da tatagiti tao. Ha? Ano kaya mo, agdin natalatan. Parehas na mo iladay ta. Anya, saan nga taan nakarkaraw nga ada maibaga ti tao no agdindin natalatan asaan nga agkasar. Mas kababain sa mo ti kasta, darling. Saan? Mas kababain tay bakit kinlakay nga agkaskasar So nga agdin natalatan. Bunaga mo nagiti kagawa mo iti balayaw. Tao may kan agnaud diti balay ko. Sige karon. Ngam, pangiluganak ngay. Mga rakilakan iti tricycle. Bayadak to ditoy. Agpatulong kan kadagiti anak mo. Tadyak masango ti rumwar. Adda aramida. Ala, di ka mang liplipat nanang Di ko maliplipatan dagita po ko yaw. No agpensyon ni tatapatay. Di yung lipatan apurwakan dagita po ko yaw. Wen, malala tulungan nak ngarod nga agim pake. Tapno mabiait. Agasem nga Umakar kayo ni tidakkel balay nanang. Ay, wen Ha, mapadas ko mula nga hindi agnaid itidakkel abalay. Up and down ko naman. Alang araw. Kat no mabalin ang makipagnaid kami mutan ijidakkel abalayo. Umay kami mutan. Ay, sana. Kababain ko ni pate. Sapay nagadaw ti anak mo. Ha? Ikan kan tulaangan iti kwartayaw. Loseng, dunwang talang dito balay. Tawalan katulong ko dito balay. Di mo adatay katulong mo, aya. Wen, ngam pinagawit ko ni di kalman. Tada ka mutan akadwak dito. Itatadakan dito balay. Sikan ti mang trabaho iti sigod ngar aramidan ti babaw na yun. Wen,
agdalos, agluto, aglabakan na dumabay. Nalakalaang mo't trabaho da ita. Ay kauwin anya ngay nga rod. Talaga kasta, agasawa ta nga rodain. Wana, aganos ka. Anya, sana balay, talibre amin ti kanam dito'y balay. Naimas pa iti sidaam dito'y. Malangaron, tarumwarak. Rugyang mo tindagdalos ha. Tanay, tiyak kaya tinarugit apagtaengan. Na. Nagdakkel to'y balay na adalusak. Kunak no at dapay laeng tay katulong na. Agam pinagawid na magaya may. Agam sana balay. Manusa kaun. Oray, tadakkel ti balay kaw. Oh! Luseng! Luseng! Ayan mo! Adaak dito'y banyo. Apay aya. O may kamanbit, aday bagak. Ay, madama ti dalus ko. Patay. Apay aya. O may kangamin Oh, apay aya. Ayan tayo charger ko. Alaman tag charsak. Ay na. Nagasidag day ta drawer nga yan na. Jak nga ron magaw at alaam kitain. Tanay, 5% lang ang to'y cellphone ko. Ay, unay mo daytan. Makatakder ka mo. Din mo lang magaw at mutain. Amaw nga dar aramida. Yawat mo ano saan? Malala. Unay, mabit laang. Nakaluto kan ba kahit? Wan, mangan ka ka din. Igaawan kan. Katuan apay, masapul nga ibaga amin. Nung nakita na kon, itasaran na kon. Kantay kapek, di mo liplipatan. Ala, mabit laang nga raw tayo gawan kan. Patay lakay. Naalakon ti pinsyon ko. Ingka makitsendan lusing. Nakalista amin di tanti gatangam. Ay, uwan lakay. Gatangam amin da kita Nagadumo da gito yan patay. Ada pa'y nakalista akagudwat kaban abagas. Nagadu akilot karni da ito yan. Diyak maawit da gito Kat apay, paggigid na mabagkatan aya. Ay na losing aya. Bakbakit ang kan. Di mo pala amutar aramidam. Sagay sa abunagan nga ipan ije paradaan Ay, mangtid ka iti pagbayad ko iti kumboy. Ta ipakumboy ko laengay. Ay na, sayang ti kwarta. Nagado ababayadan. Napigsa ka pa'y mag. Kabalam da ita. Ngalangar, agrubwata ka. Tapno masapa akmat laeng ang makaawid. Ne, agan anos kalusing Tanya ngay kat awan mo't pinsyon mo akas kanya. Manulatay mauawat mo a pinsyon mo iti kinasenyor ngay. Iso nga ano sa mati may baon-baon. Tasyak mo ti agpin-pinsyon. Naimbagin ka, tadakala dito'y balay nga agtuktugaw. Ado mo ti matrabaho dito'y balay patay. Ado nga, agluto, agdalos, kan aglabalaang bantar aramidam. Abay, rigatam dayta. Ay, Agreklamo ka, Luseng. ay, saan mo patay? Ang may bagbagaklaan. Ang, ala, kaslawan imbagakon lakay. Bayam daytan. Laglagi pa magapukan niya. Iso nga dalam lamutam. Siyak amin ti pagtataudan ti papaunag mo kin amin ang akagawaam. Ala pagyamanak daytaken kapatay. Tada ka amang tultulong kanyak nga asawam. Wana, kasta tirumbeng, agyaman ka kanyak. Ta makatsinilas ka pa yun itinapintas. Makabado ka itinapintas. Makasyampu ka pa yun. Di ka nasagsyam-syampu ide. Tawan igatang mo. Nang angrag tibuok mo ide. Iso nga ganos ka. Ano sam ti maibaon-baon. Tapno adamat aserbit ti kadam dito'y balay. Loseng, adda bisitak nubiga at uda. Iso nga agluto ka iti pagsasangwan tayo. Pangapula po tayo ti lutuam.
Takababay no basit la putahe ti may pasango. Sapay nagarte dagi nga tattao. Ah, bisita man ay. Inaldaw sa mo nga da bisitang patay. Ay, ang mamadyong kayo ka di man ay. Kawa na. Taday tamot la ti libangan ming agbabarkada luseng. Basta sa nga pula putahe ti lutoma. Na nagadun ngay patay. Naimbag no kabailak alutwain ti sa nga pulo aputahe. Kat masapa ka nga agring bumangon ka ni talas 3 ti parbangon. Imposible di mo malpasak ba iti pangal daw. Ay ke tulungan nak Ay, trabaho mo da ita. Iso adi nakbaon ng luseng. Mga yabak nga rod iti kaduak. Iso pa iti panangdan. Si kalatan. Kabailam da ita. Ay na. Nagadaw ang mainawan. Ay, sa nga gapsuon matay. Sa nalaing pa'y nga agiwara dagiti bisita ni Patay. Nagrurugit pa'y dagiti sapatos da. Ay, kasi akto manoy nga agdalaws. Anya mutan ti kastaw. Mabanbanlog ako niti daytoy abalay. Sapay tumanaray dagiti ubeng. Kat nagrurugit dagiti sapatos da. Ay, anya mutan ti kastaw. Hey, ada pa yung sumang patabisitak no madandama. Agluto kan to ba ya? Tanay, naibusan ti masida. Ken agawaam ti aginaw dita, tagluto kan. Ha, makalutluto. Panawak kitintoy inawak. Saan mo nga asawa ti akem ko dito'y abalay? Katulong mo gayam. Apay ngaya sinamon ni Patay Manang. Ha? Makapasuron. Kunak no asawa ti akem ko iti dakkel abalay na agam babaonan mo gayam. Anya? Ha? Pag mamadyungan mo gayam jay balay na. Iso nga inaldaw nga adu ti tao ijay. Inaldaw mait nga agluto, agdalaws, ken aginawak. Ay, makarengreng dapay. Mapuyatan ak. Taging ga iti parbangon nga agmamadyong da ijay balay ni Patay. Ay, kastaya. Santo pa'y labaon abaon ni Patay. Ay, mabanugak ko na yan. Di na mo nga ron ikan iti kwartak. Ay na, nagdarasudos ka mga minanakidin na kunkwa na Manang. Ay, kabagis ko. Tatiam mo, kapumintas mo tibiyag ko iti sidong na. Angam saam mo gayam. Hay, jakon agsubsubli ijay. Jak nga rudan nagsubli iti balay ni Patti kat sinina akon anamin pinsan. Ditaan na may risko at talaga maditi mang traidor iti pada a tao. Tadumteng tulat tati ibagbagada a karma. Daytaman nga rod ti jak malipatan na kapadasak iti biyag. Ti kabsato no gayem mo lusing. Alagagayam, di tan tinagpatinggaan, ti sabali manan akapadasan, dito'y drama tayo. Manang Bianang! In your nose para ti script kaniti drama ti gayam yo, JENA ALMOITE. Agyaman kami manan, God bless, kada kayo amin. Manang Bianang! Hello gagayam! Welcome back to my YouTube channel, JENA ALMOITE Drama. Manipod kani kabsat dodong saan naapod no anagan ti intay patangatang wano drama ita. Kasti man ti kunani kabsat dodong. Dear Manang Bianang, at the live-in partner ko. Kat adadwang anak mi. Ngambaya ti panaglabas tal daw. At da nakaibaw-ingan ti imatang ko. Kat gapoy ti daytalim mamiisak iti asawak. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Ay na, naglamin man ti panawanan dudong. Panaglalamin man nga minan. Agulas ka alakay. On sa bali nga ulas aya. Ha? Ni, apeng agbiro kay ti sabali nga ulas. Itamang pay. Sigud mga agkakaulas ta. Nang pupta ulastan. Mangirwar ka di sa bali. Kano kalablaba da ito'y? Na minsan la na usar. Basta mangirwar ka iti sa bali nga ulas. Tadyak kayat ti adda ka ulas na. Na,
Apay, di na kayata nakaulas, Dudong. Mangtid kakit din iti ulas. Nagaduma na sa umon. Ayan na eta siya konti mangiruan. Tayo man maturog ija sa alasan. Apay, anyat sang sagitam ngay may dito'y balay, ana. Jay anak yo Di na kayata kaulasan. Kandi na kun kayata kaida. Anya! Apay, nagapa kayo, aya? Saan mat? Ngam bigla mo lata na kasjay. Kasla timam na kanya akon. Anya! Adan sa mo chicks janak yun nanang. Ay, Naminado nga may nanay tagtagainap ko dayta. Kan kaslag parparik na kanyak. ay. Alala, bayam takasaritak tuman jay anak ko. Palot putag, anaimbag. Kunak no asino ti rabrabi ingag tuk-tuk-tuk. Si kamo gaya manak ko. Alala, umay ka, subrekan. Yaman anak nanang. Apay, naggapwam, rabrabi ay. Nag-overtime ak iti trabaho ka nanang. Makituro ka man pwede iti balayo. Apay, di ka agaway. Saan? Masadutak nanang. Makituro ka dito yan. Lamasapak tulang agawi din ton bigatan. Aywan, adagayam ipulpulong jay asawam kanya. Apay kanaw adi mo kayaten akaulas jay asawam. Kanya mo day siya babaen. Pati dagita, ipulong na kada kayo. Uraya sino mo siguro nga asawa. Lusigod nagkakaulis tayo. Takala at adinan kayat ti makikaulis kin ka ay talaga adumlaw ka. Uray siyak mo't ano bilang. Uma ko niti ugali dyan manugang yun nanang. Kano nagsingpot jay asawam. Nasikaso ka na kayaw nga agaama. Wala Ngam nagngiwa. Managatapay. Marabyanak labasit. Nagadoon nga ibagabagana. Ay gagangay na Taagda magsiguro no papapanam. Kanayong kamangaminan na marabyan. Kain, amangan mo no adda kinapudnaw, tiat at hapon na kin ka. Ay, awan nanang. Pangasiwan mo. Tadiyo kanunungan dyan manugang yo. Tapno saan nga agruam nga agatap-atap. Ngam, awan babae. Awan nga road. Awan, nanang. Nagturo kami di rabi Dudong. Ay na, paulit-ulit mo dahil adamag. Sinong batak lang nga ro di tayo? Ijay balay na nanang kunak. Ape nga ro na di ka nagawid di rabi Ape naturog kay Jay. Narabyan ka siguro manan niya. Iso di ka nagawid ditoy. Ape nga kasta kamot tan Dudong. Talaga nagbaliw kan. Ala, panawanak dito yung tagsukata ko. Maladaw akong ititrabaho. Mangan ka pa isa karumwar. Saan eh? Napsugak. Nagkapiyak ijay balay na nanang. Makitam, pati mangan dito'y balay di mo pa'y kayatan. Iba ka man tagpaiso Dudong. Maumuma ka kadikan niya kon. Saan atila damdamagam? Makarengreng ka. Sige tani, aldawon. Matrapik ak tumanan. Ha? Nasapa ka matita, Dodong? Oh, Jenny, I miss you. Alalala. Mabiglaan ta irikap ko tiri daw. Ang mga no da makakita ken ka dito, yun? Awan overtime mo ita? At ako ma, nagpakada ak manan. Takayat ka makadin na. Agyaman nagtudong. Kaano nga min aya sinaam di asawam? Live-in partner mo, kunak kuma. Tadi kay paimot nagkasar. Uma nga rodan kang kuhana. Sikat-ikat ko akadin na, Jenny. Ano pa lang arutiar aramidem. Sinaamon ayag gurang a live-in partner mo? Uy, talaga sinako kon. Ngam timing laeng, Jenny. Namnamaag day ta, ha? Well, sikat-ikat ko ay altar. Sikat-ikat ko akadin na itaag na nayon. Nukas na, ikasar na ka talaga, Dodong. Uy, ko nang laro. Isungag sagana ka, ha? Taapa man ama sinaak ni Ana. Ikalay sa kaadagusan. Lakay, agbababain samot jay anak ta.
Pagkunamot. Ta idinaturog dito'y balay. Adda ka inawag na iti cellphone na. Kat sweetheart ti awag na. Anya? Kan saan basta agatap jay asawa na. No, awan panggapuan na nga agatap. Tida pa'y lang amin agkasar. No kunam nga agbababae. Apay apagkasarim ida. Di mas narigrigat ti kasta. At dadwa nga anak dan lakay. Anawaan takit di jay anak taa. Tanay, kaasay dagiti anak na nukas jay ti aramidin na. Kaasay dagiti apo ko talakay. Nanang, tatang, agbakasyonak. Ganda kayo pailaang ti pangibili na kadagiti anak mi kini Ana. Nay, apay, papanam anak ko. Kun pagbakasyonam. Apay, di mo ikuyog ti pamilyam nga agbakasyon? Saan, tatang? Agbati da. Pagbakasyonam aya anak ko. Basta adayo a lugar nanang, tatang. Amangan no duwalawas ko ijang agbakasyon. Iso ajak pelagawid ija balay. Pakikumkumustayon to dagiti ubing ha? Nalang arun ah. Basta ibat siyam ida iti allowance da, takaasi damay. Wen, da kayon ti pangitalkak iti kwarta. Tadyak maitalak kini Ana ti kwarta. Ah, Ni Ana ti pangtidam ta iso ti asawang baraw. Amangan no pagsugal na lang ti kwarta tatang. Nanang. pagsugal nga. Kaano pa'y nagsugal jay asawam kat nagsingpay? Awan bisyo na. Apay nga, apadpadak sumutin jay asawam anak ka. Alakit din. Alaan yung ti kwarta, tamapan ako. Diya akong nagpakadakin ni Ana. Da kayon ti makaamo amang ibagakin ko na iti panagbakasyon ko. Apay nga yakas jeje anak yu tatang. Napanaklay je palengke ngam dinardaras na magaya man tinagimpake. Pagbakasyonan na kanungay. Di namat imbaga balasang ko. Damdamagan may, ngam di namat sinungbatan. Gaputa di na sinungbatan. Di yung matan pinilit nga inam mo. Ha? Kung konsensyan yun sa mga mintimadi nga raramidan ni Dudong. Nay, saan mo't abalasang ko? Pero ka na yun, may abagbagaan di anak may. Apay nga ron na kasjay na ngay. Basta pumanaw latan no kay kaya na. Agpayson sa mga tinabayagan nga atap ko. Adan babae di anak yo. Tinasayaat, awagam, tadamagam no sa dino ti ayan na balasang ko. Diyak nga ron makontak ti cellphone na. Time block na kun di anak yo. Anya? Tiyan mo na, agbakasyon na. Ngam di dalaan mo adito yung dagos mo ti papanak, Jenny. Wen nga ron. Namdi mo pa'y lang amin imbaga ti agpayso ka ni Ana. Huh? Imbagam kumapanawa mo na. Kat dito yung dagos ko ti pag naidam. Ay, saan Sigurado amang riribok day. Sapay apera day babae. No kasta, makalawas mo lang nga agnaid dito eh. Makitan to, Jenny. Ano kasano? Dito yan ti pagyanak itag nayo. Oh, agyaman at dudong. Talaga gayam alav na. Oo na. Unay, Jenny. Kahit nakitam ni Dudong, ijay opisina da. Uy nanang. Adan nagdamaga ki Jay. Saan matgaya man nakabakasyon iti trabaho na. Sana pud no nagbakasyon ta anak yo nanang. Anya? Kahit pagturturugan na nga rod ngay. Dayta ti sumaruno at akwatak nanang. Ha? Mapanlakit din tay atap ko. At da siguro sa balya pag-awidan na. Iso at akwatak dayta. Ha? Ada tao, Jenny. Adan sa sanga ilim. Awanot nam na maag asa nga ilik itahani. Asino nga ro deta ngay? Ay, bayam, inaklangan kitaan. Tama nga no tay landlady dayta. Ayan ti asawak. Ha? Dodong! Oh my ka dito eh! Dodong! Apay, honey. Ha? Apay nga da ka dito'y Ana. Honey tarupam. Amay ko.
Anak pa nga asim ha. Di ka agiskandalo dito. Kung nagtupay kat, di husto tinabayagan nga atap ko. At da babaem. Anak, pagsasaritaan tayo din na sa yata ito. Pangasim, agkalma ka kuma. Apay nga raramidam ti kas ti kanyak dodong. Anya tinagbasulakan ka. Pasensya kan. Nga may mayat na agsinatan. Tasaan kan nga ay ayaten. Anya? Wen manang, aklonem ko matigasat mo ka ni Dodong. Awan mabalin mo, tasan kayo nagkasar. Awan kamat mo kan ko na. Di ka sumanaw! Tasana sikat ti kasasaritak! No dagiti anak ta, suportarak idaana. Basta agsinatan, tadikan ay ayaten. Kasanon dagiti putot mo no kasta Dodong. Suportarak mo ida tatang. Diyak mo't ida baybayan. Ay, di ka lamaas yan, kadagiti agiina. Kasta unay apanagsang-sangit ni Ana. Anyat mabalin kong hay. Diyak mo't nga ron ay ayatanin ni Ana. Apay! Anyat kinayat mo iti babaem, ha? Ubing, kan adayo anapimpintas atang. Napudaw pa'y kan sexy. Awalan! Naulaw kan Dodong. Inulaw na kadayta babae. May ayatag ni Jenny tatang. Isuti ka laysak. Hay, sinayang mo ni Ana. Nagagait nga asawa ni Ana. Nagagat mo ni Jenny ah. Kan nasingpan. Awan makunayo kan kuana, nanang, tatang. Bayan nyo, tayam amok to kada kayo. Agawitan ni Jebalay dananang kintatang ko. Ijayin ti pagnagdanta, Jenny. Di nak nga tarautan jay asawam. Mabutungak to. Saan? Kabutang na jay. Kan may isa. Awan karbangan na. Tasan kami nagkalay sa. O sige nga Rod. Tapno makatipid ta iti abang. Ang kasla masadutak mo ngagtrabaho iti mall. Makabannog mo't ngamin ti ag sales lady. Agmal-malo man nakatakderak. Ala, di ka nagtrabaho. Tas yaklat tanti manggad, ha? Sige nga Rod. Agyaman na ka. Agtagibalayak langan Dodong. Ipamaisak ti mga sikasukan ka. Ne, apay ngay asika ti agin innaw bakay. Sika lang arudin tinaglutaw, sika pa'y ti aginaw itinanganan tayo. Anya nga ti kukun di manugang mo. Ha? Diyan mo. Nakaidama rin iti silida. Ay. Badin ti kastoy ang mapaspasama ka. Kasla isupay ang ti ilutlutuan dito'y balay. Di pa'y tumulong iti trabaho. Uy, nga Rod Ibagam tuman ka ni Dudong. Tabagpagaan na ti kabarbaraw nga asawa na. Papanam, Dodong. Inakika ni talawans na kita anak ko, Jenny. Anya? Ay, saan? Iti anya aga po pa'y lang ikam ida iti kwarta. Kat nagsina kayo lang nga rodan iti nada. Ha? Yag mo ti kwartam. Ta ipaw it ko iti lugar mi. Siyak ti rumba nga pang ti dami ti sweldom, Dodong. Jenny? Agtungpal kay ti kayat ko. Wenno, agsinatan. Agawid ako ni iti lugar mi. Ay, saan ha? Saan ka di aday tasinsin at ibagbagam, Jenny? O sige. Diya akong ikan iti kwarta dagitan nak ko. Idulin mo nga ruden ti kwarta. At iti kwarta. Sige. Taipawid ko ijay balay. Kasapulan dati kwarta ijay. Kan, gayam. Mapantan to ijay lugar mi ha. Tayam amu ka kadagiti dadakkel ko. O sige. Kaano ta amaban, Jenny? Apay nga itakala nga gawid Jenay. Kan ururayak ti pawit makwarta ngam jak mauray. Di kalamasyan ni ti amam. Lakayan ngam kapilitan ngagtrabaho latta. Tapno da pangalaan may ti kanan may. Kan kang runaan ti amin kanan nagitang nakmaw. Ha? Ay na, di kayo nagunget na dakon. Kadwak ni Dodong anobyo. Iswa jakon nagpawit. Ta alaakon dagiti anak ko. Ay ka nasaya tunay ano alamidan tanay. Marigatan kami ni ti amam. Alamidan na 5. Ha? Katuwanan Lukas ta. Agdali mga anak mo, Jenny. Wen Dodong, anak ko iti kinabalasang. Agduduma ti amada. Ti inauna, sabali ti amana.
Ti maikadua ken maikatlo, sabali mo ti amada. Ket dagiti mo't maikapat ken maikalima. Nakabalod ti amada. Ngam sininaak ida aminen. Anya, kunak man no balasang ka. Ket balasa kang muta talaga. Naganaka ka balasang. Saan lang amin na madlaw nga danak ko. Ta, ubi nga ka nagsikog. Anya, Apay, maupay ka na ya. Dinakon kayat. Tanaamuamon nga adalima nga anak ko. ang kukwa, saan ba't kidi? Naklatak-laang, Jenny. Ket, anya ngay. Okay ka dilaang kin ka no ikuyog tandagiti anak ko? Kaasida nga min dodong. Ngam no di mo kayat? Akbati aklangan dito eh. Tapno maasikaso kida. Ubing da pa'y ngamin. Sige, ikuyog tayo dan. O sige. Ngam saan nga ije balayo ti pagawidan tayo? Agsubli tayo ti sigod adagus ko. Anya, di agabang tayo manan? Katanya nga rod ngay. Wana. Diyak ngamin kayat akabalay ti man nakibiyang akatugangan. Kan, nakamisuot da ka na yun? Ipadlaw da launay adidak kayat na manugang da? Ad-adda payad tsak kayat ida Nagbalino na maag ken ayat jay anak maulakay. Agasum ngay talima asyuman na. Iso timang biag amin kadagi jay. Kasanon ngay dagiti putot na ken ni ana. Saan ngagpampanunot daya, Dodong? Masuportaran na dagiti saan na aputot. Kamday mismo aputot na. Di na pa'y maipurwakan iti kanenda. Ander samo ngamin jay anak talakay. Kat madlaw may ngander di saya janak ta. Paspasurot iyay sadot nga asawa na. Aga brodak nanang. Tadi ka manganan no jak agtrabaho. Tadi mo't mangtod apulos di anak yu iti para kadagiti anak na. Hay, hun nga rud Jay ke saan na apo tuto hindi supportaran nan. Kasanaon dagiti apo kaw balasang kaw. Pangibatsyam nga ikadakwada. Ibati ka dananang ko Ure tadda tay burido kakabsat mi akatulungan da mga sikaso kadagiti ubing. Ala. Agananos ka anak ko. Ako pasensya kan Gapao iti aramidon ti anak may. Ada ka sa pulan dagiti ubing ije pag-adalan da, Dodong. Iyag mo ti sweldom no nakasweldo kan. Indun biga pelang ti suldok, Jenny. Okay. Mapanak nga ro di opisina yung intun bigat. Ta siya kung ti mangalay ti sweldom. Siyakton, Jenny. Itad kumalakin ka apaman ang makaawid ak. Ay na, jak makaura yan. Inak makitsenda no bigatan Awan karga di ref. Kan aywan, awan gayang bagas tayon. Inkanto dumawat ka dananang kantatang mo. Ta adu ti bagas da. Adu ti rik da. Ta imbis sa paggatang tayo iti bagas ti kwarta. Paggatang tayo kit di iti masapsapol dagiti ubing. Sige. Mapanak to, Jenny. Nakapakiskis kayo, nanang. Wen, apay aya. Bumuludak man pa iti bagas nyo. Tasukatak to na da kwartak. Na, apay. Naibus manan, tay inalam idi na panalawas. Nagbiit ang maibus ti bagasyaw. Takasanaw, nagadumot ti pakpakan ng anak ko. Agasam ngay talima, asyuman mo. Sa mainayon pa jay sadot nga asawam. Di kayo nagsermon, nanang. Tanya nga kat anak mo't dagi Jenny. Ken imbilang kumatin idang anak. Masya anak kalakwada. Masyan ka kadagitisan mo aputot. Ngam jay mismo aputot mo. Di mo pa'y ida malagipain. Di mo pa'y ida kumustaan, may. Inak to daw asin ida no madamdama. Tay nak iliwan ida, nanan. Kasta no kasta kumapay la ide o dinagmayat kuma anak ko. Ala, mapan kalata. Bareng malagip da kapay dagiti anak mo. Nene, awan nagsasaura. Di ko na yun. Jak makadlaw?
Ay, di nakpadpadasan na. Isumat la ajak mga abang, tadag sasaor. Jenny! Ha? Ni, Dodong, abay nga da ka dito eh. Isumot la nagbit amay busti kwarta. Ta isugsugal mo ti itid ko keng ka. Ahap kwa, italaang mat, Dodong. Italaan nga. Nabayagan nga impagadang agsugsugal ka. Ngamjak laing kang kanudagit idandanon da kanyak. Ngampudno gayam ti bagpagada kanyak. Ala, agawid tan, Dodong. Ijay balayan ti pagsaritahan ta. Dodong, apay di kagulas. Naglamin. Kan sumango ka man kanyak. Ayan dagiti daddo mga ulas. Diyak kay tad nakaulas na. Naglawa mo ti ulis ta. Sigod mo't nga kakaulis ta. Mga lakay ti may isang ulas kunak. Sige, mabiit lang nga rod. Dodong, kano ngay nagkasarta? Saan ti kasar? Anya? Kunam, ikasar na. Iti dayta. Ngamsan itan. Manugal ka magayam. Kan marigatan ako namang biyag kadagitan anak mo. Iso nga isublim idan kadagiti tatakkel mo. No kastamat laeng, panawan da ka nga rodan. Napatpatagdagiti anak ko ngamsi ka. Di pumanaw kayo no kasta ti kahit mo. Awan na sakit abakrang ko. Anya? Ha? O di wan? Day talagayam. Ha? Pagan ano ka kumangay? Kwarta laeng ti kayat ko ken ka. Simbangpit kanon ni Ana. Ingka pasyaran mga no adda pa'y tsansa maurnos ti amin kada kayo. Mapakawan nak nga ta ni Ana nanang. Maawat nakpay nga ta. Ay pagsaritaan nyo ana imbagday ta anak ko. Agpakumbaba ka. Agkid daw ka iti pamakawan anak ko. Naimbag nga oras mo, Ana. Si Kamagayam, Dodong. Nakaumay kamat. Kumusta ngay? Kastoy. Nasaya at latamat, Ana. Si Kangay, kumusta kan? Anna, sweetheart, who's that? Why won't you let him in? Sumrak ka, Dodong. Sino si foreigner dito o nag-ana? Asawak, Dodong. Sumrak ka atayam amo ka. Ay, saan? Dapat kang papanak. Nalipatak. Sige, Ana, mapanakon. Nalpay ta baga kiti daydi kanito gapu iti nakita ken namwa. Nang namnama ka maurnos miti amin kada kami ken ni Ana, ngam saan matgayam, tadan foreigner na. Ket nagkasarda, ket nadan day ti duangan na. Bimawi akmet kadagiti duangan nakko, ket mangmangteda kiti suporta kadakwada nga oray ammo kanapintasen ti biag ni Ana. No malagip ko tinapalabas, agbababawi ak, gapu iti naramid ko ken ni Ana. Katita agmay may saklatan, tadya kon nakirelasyon, taimpa may sakon ta atensyon ko, iti trabaho. Ken kadagiti duang anak ko. Alakastan, tuy kabsat mo gayem mo, Dodong. Ala gagayam, di tamanan ti nagpatinggaan, day tapakasaritaan ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan para iti drama ti gayem yo, JENA ALMOITE. Isagsagot kada kayo to YouTube channel, JENA ALMOITE Drama. Agyaman kami. God bless iti tunggal maysa. Manang Bianang! Hello everyone! Naimbag nga oras simanan. Welcome back to my YouTube channel, JENA ALMOITE Drama. Manipod ka ni Kabsat Berto sa napod no anagan tintay idrama. Kasi mantik ko na ni Kabsat Berto. Dear Manang Bianang, istrikto ak nga ama. Ti kayat ko siyak tagpili tagbalin nga asawa dagiti duwa nga anak ko. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Nay, sino day takadwa masimbang put alfe? No, biyak tatang. Eso ni Julina. Julina?
ni tatang ko. Naimbag nga oras yu, tatang. Nay, kaano pa'y nga adda nobyam alfay? Kan nakamamuam kin kwa na. Pasya ganda kami pa'y atatang. Ta iti unag ti pagsasaritaan tayo. Ay, la. Sumrek kayon. Anya, nukasta, makalawas yulaang nga agayan ayat. Wan tatang, Nakaamuam kin kwa na ngay. waitress iti may sa restaurant tatang. Waitress. Ay sos, saanan nukas mo lang. Awang pa nagtalag ko ka nagita trabaho. Ha? Tapay mo tatang. Dakla restaurant niya pagtrabawan ni Jolina. Ay na, uray man katakila na restaurant. Adok ti customer na. Sigurado nga ado ti lalaki ang makasirsir patin kwa na. Kadnukit kita at tilangana. Madlaw asaanin anasin aw. Ha? Madlaw launa iti pannagnana. Adulakit din alalaki tinakirilasyonan na. Ang mga kidi pa no saanin abalasang tinubiam. Ha? Saan mo atatang? Unay kayon aya. Advance la unay ngamin ti panagpampanuno yung balasang ni Jolina. Nalakalaag ti mga ibaga abalasang ti may sa tao. Nang rona, kit nabiit kayo pa'y gayam anagayan ayat. Amum ayat ti family background nan. Wen tatang, takanayon ng istoryahan da ita. Nalaka ti agin sisinaw kunak nga raw. Ay sos, alfay agridam ka ba raw? Di ka agayat adagaws. Paliiwang pa yan ay ti background na. Ada mo gaya man nobyan ni Alpi nga po ko. Naimbag man ta nakasirpat mo lang nga ti girlfriend na. Hell, panyamot na yan nobya na ngay. Madlaw nga doon tinagbalin a nobyo na. Ah, pagkunam mo nga Bertaw. Ay na, madlaw ko, di pa nag-isam, kin panagnana. Kin itikurti ti pamagina, madlaw. Ano ya? Isodyak kayat day dya babaya pare tapu kayo. Ibagak ta sinaan lang day dya babae. Sumapul iti sa bale. Day tayo nasinaw, kin awan pakasarsaritaan na. Nay, apay nga ya kasta ti bagbagam. Apay si katagpili tagbalin ang nobya dyanak mo. Kat saan mo ta si kati makinobya? Pagribba ka naganak ti bang pilay. No asino ti asawaan ti apu ko yaw. Tanarigat ti mailawan. Wan nga madre tinapili launay. Kan di mo kan nga naragos di tao ta. Di mo pa mamaw. Ay na, amok ti ugali ugalad ti may sa tao nanang. Babaan iti tsura na. Makilatis ko na ita nanang. Ano ya? Sika, tsare. Di ka pa'y lamakinobnobyo ah. Enjoy yung pa'y ti kinabalasang mo. Kinapudno na tatang. Addan nobyo. Nabayagan nga addan nagkinaawatan mi. Anya? Apay? Asino ka nagiti agar-aram king kati inaklon mo? Ni Jordan? Ni Goriawan no ni Judas? Awan kadakwada tatang. Ha? Asino ka raw? Amok ka day? Kalugaran tayo madlaan? Saan tatang? Taga sa Bali a probinsya. Saan yung amam mo? Anya? Apay? Sa dino tinangariman na king ka? Apay asan nga imay dito balay? Kwa, iti social media tatang. Anya? Nagawan kat ababain na day ta alalaking? Ha? Awan respeto na. Rebeng na, dito'y balay tinangariman na king ka. Kitsi kamay, darasudos kamay ta. Inaklon mo lahat. Nga uray di mo maunay amaamaw. Am mo kung tinubyok tatang. Manon abulan nga gayan ayat kami. Iso nga mo kung tiugali na. Nasingput ni Romulo. Nig, patinagan na saan ang mapagtalkan. Apay manon. Wala, tagadwa nga amok nga agnagan iti rumulaw. Pasig da atikbaw. Ala, di yu ipada tinubyok kadakwada. Nagan laday ta. Sa bali mo tiugali dyan nubyok Nagsingput unay kanyak. Day tati may saan nga yatakin ko na tatang. Nalakatag pamarang kunak manain. Nalakatagin sisingpet.
Nalakatag pamarang abaraw, nga ura adal asawa kin anak na. Sinaan pa lang tinubyaw, tasak nagsapol iti pakirilasyonam. Anya, ay, manjak. Adayamat kasta. Basta ni Romulo laang tay ayatag. Ikoyog mo dito'y balay. Kaya't ko ang makita na tatao kin makasarita. Tsaray! Kat ikuyog mo dito'y balay Tapno awan mo ibagbagan ni tatang Tsari. Kan tapno maamam mo naman. Madanagan akmat manong. Amangan no pabainan na tinubyok. Akas iti pa ng pabain na itinubyam. Diyak kaya tamabainan ti boyfriend ko amangan no ma-offend. Ay, grabe nga rin taramid tamata. Ibaga na latan ti kahit na nga ibaga. Adi na pa'y panunutan no makapasakit ti bagbaga na uno saan. Ay, wan nga rod Isu nga alanganan nak na ikuyog ko diti balay ni Romulo no saan? Di na kamula sardangan ni tatang. Aging gadi mo yam amo tinubyong gangkwana ading ko. Iso ana say-saya at may pasyar mo diti balay. Tatang, kadwak tinobyo kasi mangpet. Isu ni Romulo. Romulo, isu ni tatang ko. Naimbag nga oras yo, tata. Anya trabaho rumulaw. May sak a mekaniko, tata. Ken agbabay en silak itilugan. Isumay lang nga dalugan mo Si kanhanday di aginatang mo niya. Wen, tata. Mayat ti dalugan na niya. Taure ag susukat at checks tiluglugan mo. Ha? Tatang, anya kay kadi? Panawan da kami pela dito, Tsare. Tada kami pela tagsarita dito inubyam. Interview ak ana imbag to inubyam. Ngagnagan iti Romulo. Naday, apayadri ka makay na Tsaray. Pumanag na ka dito likod ti balay. Kan di mo tada bisitam. Apay ngaya pinanawam di traunag. Ay, pinarwanak pa lang amin ni tatang lola. Kat ni madanaganak. Nagbayag ti pa nagsarita da. Papanawon nak mo ni tatang no masidugak. Aniya? Madanaganak lola. Ang mga nutila ibagbagan ni tatang kankwana. Ay, na. Kasaritam tulatan din obyo manumalpas dangag sarita. Ibaga mapasinsya na tamayaw. Kano ay ayatan na ka tinubyaw mawatan na ka. Kababain nga rudar aramidan ni tatang. Api nga minakasjay ti amami lola. Mangibabain. Gapo iti kina-istrikto na. Sapay nalaing agpabain. Kasjay nga rod matugali na. Kanayon ko bagbagaan nga mawanlat tamad denggan na. Dinak nga minipangpangag tamayaw. Sipod pa iday. Nasukir kanyak ni tatangyaw. Ay, madlaw lola. Ngam no agsasao kasla na hustuan. Nakaisi-strikto lang unay. Napilit agbali na kaayan ayat mi. Huwag nga roda. Kunamalan. Inak man la si Bugana. Nagitay mura ka sabsabong. Tsare, sinaam Genobiam. Apay ngay tatang. Agtuok kanto itisidong dayjay. Tamadlaw at checkbound. Anya, ay, saan mat Nasingpot ni Romulo. Nanakam ka nagagat. Hey, agin lang dayjay. Siyempre, agin sisingpot pa ita. Tanabiit kayo pa. Ngam no agasawa kayo. Rumwarang tipudno nga ugali na. Tatang, Sinaamong, itatala sa papay. manjak. Ay ayatak ni Romulo tatang. Sinaamon no kunak, sinaamong. Maminsan ko malaang tisaw. Ha? Alfred, sinaam Genobiam. Api nga sinak tatang. Kat agin inayat kami. Basta sinaam tadak kaya taparaking ka. Di mo ngamin ammo timang kilatis iti babae. Isuasyak tagpili iti paraking ka. Anya? Naimbag pa'y ni Martina kalugaran tayo Tabadlaw alasin aw pa'y dayjay abalasang. Kan naima. Panagnanalang kay madlaw nga inosente a babae. Iso tarmam. Tano kaya tinna ka. Ikasal mo dagosay. Madyak tata. Awan panagayat ko kini Martina. Suruwam nga ayatin Napintas Mike nga uray mo rin
Kan sigurado adi na kanto isukat dayjay ta na imma a babae. San akas iyay nobyam? Madlaw a playgirl. Madlaw nga easy to get. Ni Martina Talbom. Diyak kaya tata, ni Jolina tayo ayatak. San man anatangkid ti ulam alfay. Ibagbagak ti pagsaya atam. Ngam dinagdengkay. Siyak ti matungpal. Sinam ti nobyam. Ta saan nga iso ti tipaw aparaking ka. Period. Kanyat plano yung itinubyam, Jari. Plano mi kumantag kasar manong kasjay mo ti ibagbaga ni tatang. Uray da kami nga ron. Kaya't mintag simpakin ni Jolina. Kam ni tatang mo tilapad. Ay, agdan na kamin ka ni Romulo ngam agkasar kami pa'y manong. Ag secret marriage kamin Uray da kami. Kastamot din daramidon mi. Tapnon na waya kami ngagdin na. Pagyanan yun ngay manong. Agabang kami na. Tas sigurado mo't la papanawon na kami ni tatang no isang put ko dito balay. Wan lumasin tayo, takas jay matlaang ti ugali ni tatang. Saan suportado ka datang anak na? No si bibiyag kumapay ti inata, sigurado nga isakit na ta. Kasano nga mutay. Kaya di tamot nakitkita ti inata. Tas sigun kin ni tatang. Ubing tapay kanu idi natay ti inata. Basta, marikriknak. Nasingput day dinanang manong. Awana, nagiti anak mo dito balay, Bertaw. Pinanawan datan, takasanaw. Nakaisistrikto ka mga min kadakwada. Sana siyak na hindi problema nanang. Isuda. Sukir dakit di ang anak. Sika day anti problema, Bertaw. Istrikto ka nga min. Anya nga di pinanawan dakan. Kita lang di pagdaksan kan pagsayatan da nanang. Wan, husto ti bagbagam-gam ti sana na sayat kat ti panang hus-husgam iti padam Bertaw. Nagsasao ka. Kung namalan na dalus ka, kasla na hus-hus tuang kamot. Ha? Nariga tagin dadalos. Tasana na sayat ti kasta. Kababae na nakaw. Eh, agsaukay man ako nanang. Kasladaman kayat yung nga ibagan. Tinapalabas, kit napalabas Saanin ang masapul nga ungka-ungkateng. Kawam mo timbagbaga ka nakaw. Amok tigat yung asawa nanang. Saan ka minay, tabno jak masiraw ti magbagayaw. Tatay Bertaw, nadamang sapsapul ka na kayo. Ha? Asino ilyong? Jakman namaw, babae man. Katawanin niyo siguro tayo dyan. Napintas naman. Anya, ayan na. Nadigistor tata, pinanawa kayo dyan. Sa di mo pailaing kuyog dito balay ilyong. Ay, kuyugat tata. Kaya kuyugat ka. Jak ngamin na mo Di mo pailang amin kuyog dito. Mabanog ka na. Ayos lang tata. Basta ikan nakitipang datang ko iti sardinas sa sidak Ha? Malalala. Ingka nga rod kuyugan ay. Taikan ka iti kwartam numadamdama. Tata Bertaw, isa ti magbakak. Kuyog kong dito balayaw. Ha? Rosita? Kumusta, Berto? Apilada ka. Umay kumustaan ti anak ko Nabayaga pa nawen ajak nakitkita. Time panaw mumot ngamin idinag-chicks ka. Ha? Ay, ayos lang danak ta. Awan problema. Kan awan dito'y balay. Pangaasin, Berto. Bakit akon? Di mo kumamot ipaidam ti anak ko kanya. Kayat ko makita kan maam-am mo. Ha? Pastrakam ni Rosita, Bertaw. Dakkelan ti anak yaw nga may paidam mo pa'y lakade nga ginggay ta. Sige. Ay, mala. Sumrek ka. Tawagak ti anak tat agawid dito. Anya? Inak?
Di mo't kunayo anatayan ti namin ka ni Manong Alfie? Una yan. Takas tapay gayam timbagpagam iti anak ta, Berto. Si kalangaro din tinagbasol. Si kapay ti adaganas na amang dadaul kanyak iti anak ta. Tatang, anya ti kaya ta sa wanday toy. Pakawanak anak ka. No nagilimid aking ka. Kada kayo kinimanong mga alfeng. San apod no anatayan ti inam. Ni Rosita ti inam. Anya? Kat ni Manong ngay. Apay adiyo pinagawid. Pagawid at tumot ayin ton maminsan anak ka. Kumusta ka na, anak ko? Kailiw ka na yan. Di na ko magurguraan. Tabasol ti amam no apay anagin na dayuta. Impanaw na kay ti puder ko. Tanagbabae nga min iti. Anya? Ni, daytoy tayo in-accept ko ang friend request di kalman na. Apay nga tanga umaw-awa. Sung batak man. Hello? Hello, Alfie. Di mo't si katay putot ni Berto Lumilo. Ha? Uwan na. Apay ka day? Ay si kangagpaiso anak ko. Ha? Sino kayo katiganana? Ay na anak ko. Ang sarap ta kumatado di kayat kung may bagakan ka. Agyaman ta nasarakan ka matlaang dito social media. Ha? Sino kayo ko na? Ang sarak ta kumatay sunto ti panang ibagak iti kina siya sinok barok. Ang sarak ta please. Ha? Sige na. Sa dino ka diti pagsarakan tayo. Apay naglibak kayo kada kami tatang. Kunayo anatayan tinami. Ngam si bipyag pa'y magayam. Kat tidimi ammo. Agduma pa'y gayam ti inami agkabsat. Sorry anak ka. Nagbutingak nga men. Amangan mo sa pulin nyo ida. Kit panawan da ka. Mano atawan ang nagilimod kayo kada kami. Una yun tayo tala naman mitipod na kinatao mi tatang. Pakawanin da kumaanak ka. Kit tinasakit. Nalaing kayong agdilaw iti padayo tao. Akasla na hus-hustuan kayo. At damot gayam na lidem ang napalabas yo. Talo kami maggayam nga nakyaw. Kat pasig kami amin nga inauna. Tagduduma ti inami. Ijak ka man no sa dino tayan ti may sapay akab sa tiyaw. Taimpanaw ti inana. Nabayagdan ija abroad. Isungawanin damag ko kadakwada. Ibagbagayo adya asawak ti chikboy. Ngamda kayo matgayam tatang. Iti day ta, saan itan? Ay, mala. Di mi kaya tigumura ka na kayo. Iso baybayaan yun day ta. Tinapatag. Namuan min ti pudno aki na tao ming agkapsat. Pakawanin da kumanak ko. Sure, no nagilimod ka na kaya. Kaguradak sa amit tindagitan na kunanang. Ay, kat, no kastaman bilang normal. Tangame, nagilimod ka. Natangkan to mati ulam. Imbagak pa'y laido, bingdangay bagamon tagpaisaw, ngam di nakmadangdanggan. Itiam mo ka di na mamuan ti pudno kinatao da. Yung kilaat mo na nagparik na nagitiin nada. Itata naman dan ti bulok mo, anyat makunam ngay. Mababainak nanang. Ngamen, dinildilaw ko dagita sawa da. Paseng agkakamade timbagbagak kadakwada. Ay na, mababay na katalagan, nanang. Madi nga mintikas nga ramid mo. Sakbay kumadilawam ti sabali ata, o kita ampay nga umuna tabagem. No nahustuan ka, no saan? Tanariga, timang lamo titibu ko da sarita, anak ko. Kunak no ginurad ako, nagiti anak ko ngam nagbidutak.
Tamanipod nagpakawanak kadakwada, kanayon dan ngagpasyari je balay. Kat inawat kumatan dagiti asawa dakas manugang ko. Kat naragsak kami na sa nga pamilya, nang runay tatadon dagiti apo ko. Alakastan, ti kabsat wano gayem mo, Berto. Alaga gayam, di tamanan tinagpatinggaan day takapadasan ti may sagayam, dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para ti script kan para ti drama ti gayam yo, JENA ALMOITE. Agyaman kami manan. Manang Bianang! Hello gagayam, welcome back to my YouTube channel, JENA ALMOITE Drama. At timanan ti gayam yung mga kakamakas manang bianang, kan ti original, ngakin drama iti biyag ti tao drama. Amang kabkablao kada kayo, iti naragsak nga oras kan aldaw yo amin nga awan labas. Manipod ka ni Kabsat Pabling, saan napod no anagan tintay drama itang. Kastiman ti ko na ni Kabsat Pabling. Dear manang bianang, iti kapigpig saak, nagagetak ngagtrabaho iti daga. Da kami iti asawak. Kaya't no adamat gadan mi, idulin ko takayat ko ti agurnong iti ado a kwarta. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Mga 919, nakaluto akaon. Anyat linutom lakay. Ay, katin na po'y agdapot na pala iti asentanay. Gawat ita. Nah, naglako tamot iti baboy iti kalman. Ayan tinaglakwan taya. Tay nakigatang iti naimas amasida. Ay da, di ka man matagbalin na barayuboy, huwanay. Iso nga awan aasinson, tibiyag mo ta barayuboy ka. Imbak bakit mo ti kinabarayuboy mo? Ay napableng sa anak abarayuboy. Sika ati kirmot. Imot ka laklakayan. Saan apanagimot, tararamidag, no di kat panaginot. Kirmot ka kidi Saan ka matakastay day? Ngam idilim makaikan. Isumot ti panagbalin mo akirmot. Kahit, kasano nga raw may saganaan ta ti panagbakad kan panaglakay ta no di ta aginaut. May mayat no ada kwartata no nakapsutan. Tapno manangdang tanto daangan iti mga sikaso ka data. Narigat ti mang namnama kadagiti anak ta. Kababay. Nasingpet dagiti anak ta, lakay. Patya ka di na tabaybayan. Ay, basta agurnong ta. Malah mangan takid din. Agsidata iti target. Naimbag to na no, makaurnong ta ni ti ano akwarta. Tauray agbyag tantaw nakasla doon kan dunya. Ayan tay natang aday tilamisaan aya, tay sun tilutwak. Awanay, inla ko kaon, tay supay ti mapaglakwaan. Anya? Nagnginat ni nating ita. Isa di ka basta mga ti mula ta anatag. Imbes asidain ta, ilako ta kiday, tay supay may nayon iti urnong ta. Ay na, nalabos ka mo't pableng. Pati mula taan natang yimot mo pa yan. Sana panagimaut, panaginot, teraramidag, sana panagimaut. Datanto matla adu at mairanod, bakay. Nay, nagkapwang pableng. Hindi palingkay. Ay, nakitsinda ka. Ay na, salamat. Anyat pinalingkim ngay. Ibalis mo, ito'y ginatangkaw, tayo nakagpulisag. Dagaangin nak, ito'y badok. Anya nga ito'y ginatang mo. Na, asin mate. Ay na, nagadong asin dito yan. Anya kamutan pableng. Puro asin ang tilinaon ti kusina ta. Unay kamutan. Kunaklan o gimatang kay tinaima sa masida. Ngam asin mo ito'y pinalingkim. Mala, mangan kayo lang nanang Ado tinaluto ngayon na po ikan masida. Ay, wen man tan masuro na kijay balay. Nakaimimot jamayaw. Awan serbina ang agbambanog kami agtrab-trabaho. Ilumang namot ipagbambanugan mi akwarta. Da kayo nga minti mangigam, nanang. Ay na, di na may talag ti kwarta kanya, kanak ko. Iso, ti mangigigam iti kwarta may. Apa, nakano, pilitak nga lain. Anya? Simmabaling nga ti ugali jamayo. Saan matakas jay iday? Ngam nagbaliw matun. Nakaimimutan.
Amok ti kastang ugali ni tatang. Sigud ana imped. Ngam ti kunayo apati sidaan ket yimot na ay madimot ti na ti kasta nanang. Kasano a pumigsa kayo no asin laeng ti sidsidaan nyo? Ay, kasta nga rod ti ugali na. Iso abagbagaan nyo mamadya amayo anak ko. Wano? Paset nga tan ti panagkabaw na dayjay nanang? Saan? Ubing pa'y mutab nagkabaw kuman. Pati sabon kas kada shampoo di pa'y gumatang. Iso nasugsug pati bukon. Tadi ngamin masabsabunanan. Jayla paglaba sabon ti gagatangan na nukwa. Hay, ala-ala, bayan nyo nanang. Taikan kayo iti sabon, ken shampoo yo. Ay, amangan no pati toothpaste kat awan. Ay talagang awan na. Asin ti pagtututpaste mate. Nauma ako ni ti pasig nga asin. Asin lang arod ti masidsidan. Asin pailat pagtutpaste mi mate. Ay, nauman to ngiwat ko iti puro na apgadaraman. Nay, ananwam day ta nagdakkalakawayan pablain. Napunaw tayo sigud nga alkansyak. Isa mga rami dakmanan iti sa balay. Manuturnong mo naya. Ay, jakamaw. Basta adumutin Ang kurang pa dayjay. Agur nung tapay iti adaw. Di ka pa'y lang arod ibang ko. Yagmaw ta siyak ti mapan mang ibang ko iti kwartata. Ay saan? May mayat no alkansya. Ta mabantayak anaimbag. Delikadaw iti bangkaw. Delikado nga. Kano mas safety ijay tabang ko nga road. Saan? May mayat iti balay pangidulinan ta iti kwartata. Ta mabantayan ta anaimbag. Tatang, naibagan ni nanang tiar aramidin nyo. Pudno aya, nagtip-tipid kayo. Imutan nyo matkaroon ti bagiyaw. Saan lang may na makaawat di inayaw. Agin inutaklaan. Barayo boy nga min jay inayaw. Ti kayat na kat gatangan na amin na kayat na. Nga uray saan mo takasapulat. Wala, nga agsida kayo matiti na sustansya Wantaw. Inton makaurnong kami iti inayaw. Narigat nga min ti awan urnong na. Nang runa no kaste mapanan ti edad. Awanen ti rumbang ayurnungan nyo tabakit kan lakay kayon. Di na kayo matbaybayan no bilang, lalakat agsaw. Ngam narigat nga ramidain aldaw. Ha? Kasta ti kunayo ita. Ngaminto na datayon iti sitwasyon, awan lat ang mukaon. Iso narigat ni mang namnama. Agyaman naglangan iti daytaan ay bagam anak kaw. Ngam tayo na kunakaw. Awan kastay agsiguradaw. Isra masapaol nga agurnong kami iti inayaw. Papanam ket pananganay nakadasara kaon. Mangan kan tadabiit papanak. Mangan kapay sa karumwa. Ay, nabsugak pay. Mangan kan tanag dardarasak. Ay, sige, mapanak kaon. Madlaw ang nabisinan kayo Ay, wana atanay. Kagap-gapo mi ijay garden. Nga mawampay na ima sa masidamot. Asin manan jay parada ti amayo ijay lamisaan na pangidep-depelan mi itin napoy. Anya? Uray kumano palubusan na ngagluto iti sidaat nga uray puro anatang laang. Hanggang kailalaan na mutala ka natang. Isupay ka no ti mapaglakwan. Anya? Ay, nalabos mo't ni tatang no kasta. Ay talaga, isa pasensya kan kanayo na kung may makipangan dito'y balayo anak ko. Dito'y balayo mo nga min di kasit kan dita balay. Dagiti babalay ti kakabsat mo ka medyo adayo basit dito'y. Ala-ala, sana problema day tananang. Ay, ayaban yung kit di pa ni tatang tamangan mo't dito'y. Di na kaya ti makipangpangan day jay. Nangato ti pride na. Amoy mo ti ugali di amayaw. Na pride. Yawidan nyo iti sidaan na nanang. Ay, sana, tagungat. Kan, di na kaya ta makipanganak iti sabali. Ungtanak. Nalabos mo't ni tatang. Imutan na mo't ti bagbagina. Ay, sana na nasayati kas di aramidon na nanang. Ay, mauma ka mang bagbaga. Saan matadumngag kanyak? Kan mamin abagaan nyaw nga mawang madangdanggan na. Natanggan lata ti ulo na. Wanain,
Saan ta amangan itang agsapa? Nay, apay ngay. Isupay, ti kanantangan na pa, uy. Kanantan tao no pangaldawain. Kaya saan tan tumanay na mangrabi ay. Agdayit ta. Anya, ay unay mata pa ng parparegat mo kada taon, pablang. Maulsar ti tao, iti kastang aramid mo. Saan mataasi ka ti agdayit? Luata. Ay, ala, tarumwarak nga rudbait. Papanamanay. Apaya basta tsimpo ti panangan, rumwar ka. Papanamaya. Awan, inaklag pa angin di tarwar. Sige, mabitak lang. Dahil pati masidananan. Mangan kaya na imbag, di kaya bisbisin. Ay talaga mga nakanak ko, tadya kaya tagsakit. Maulsar ti tao itararamidan di amayaw. Mabagbag tit sa ngaminang. Talagang agsakit kayo, ano di kay mangan. Ibagayo ka ni tatang, tao may matmangan di ti balayo. Ay na, di na kaya, Aldo. Mangyawid kayo tungarod iti masida, tapno adda sida inyo. Kan mangala kayo iti bagas. Adaya, ay alamang nga rodan ako. Katagyaman ako na Nay, ayan tay masida ngayon sangpot ko ngay. Tay intad ni Aldo nga naktalakay. Dahil labo ka labangaws kan karnay. Wen, adapay laok na abagas dayjay. Ay, inla ko kon. Aniya, apay nga ay kaintad dyan naktaday si Danta. Unay kamot na nalaklakayan. Isupay ti kwarta mapaglakwan baka may ngamin ni kumparik itay nakita na. Di imbagak alakaw ay ginatang na matadagaos. Sa nabalik ta inayon ko iti urnong tanay jay bakit. Oy, Pableng! Pableng, agring ka man! Rineing nakanay, wanay. Wanata, mabangbangunggot kan sa amay. Naiturog mo dito'y papag. Ay na, agyaman ak bakit. Agyaman ak tariniing nak. Apayaya, anyat na itagtagainap mo. Dandani mabangungot san. Gista ipankon bakit. Apayaya. Nailungunak ka naon. Kito may tayabak kanon iti tangatang. Dandani ak sumangpet iti langit ni diriniing nak. Ay na, naimbag tariniing nak bakit. Anya? Hindi nga minrabi ay. Natagtagainip ka o makabulan la kanon ti panagbiag ko dito'y lubaw. Ang jakin kan kanon na niya tagtagainip ka. Hindi kwan, asjay mo tanti na tagtagainip ko itay. Anya? Ay kat, agkararag ka ngamin, sakbay maturog ka. Tapno saan nakasta ti may tagtagainap mo. Agpaison samod na siya bakit? Umadanin sabot nga agpaison ti apit ka. Tila ibagbagam mo. Nanta mapanak man iti silid ta. Adaramid ag. Wanay, di ka pa'y maturaw sa tulungan nak ngagbilang. Ne, anyat bilangan ta. Tay urnong ko akwarta Mabit lang, tay irwar ko tay karton anangit kakit ikwarta. Nay, apay binatak mo na ayatay alkansyam. Wain, inkabil ko nito karton ti kwartata. Nay, kita man ay nagadaw. Na, ado mga agpayson. Ay na, adda sagsasang agasaut. 5 gasaut kan sagsasang 1,000 pesos. Wala. Nalaeng ang gurnong to'y asawam bakay. Iso aswertem takas kanyak tinagbalin nga asawam. Ako, intangarod ibang kuday tan Delikado, no dito'y latan balay ti pangiduldulinam iti dayta. Ay isaanan, usarin ta dayta uy. Igatang tayo ti kasapulan ta. Ay na, nagsaya atin ngay. Kasta kumapay la eday, di nagganas kuma. Way, manula atawa na inti pa nagbiag ta dito'y lubaw. Iso nga enjoyin tan ti agbiag. Pusto pala ta trabaho. Aginanatakit da inta nakapsot tan. Wen nga rod mabambanog ako ngagtrab-trabaho iti daga. Inaldaw mabanog ta. Ngam asin mo ti masidsida. Awang ganas na. Iduldulin mo mga minti pagbambanugan ta.
Saan itan, ta nakaurnong tan. Padasin ta magtagbiag akas ladon ken dunya Mapantay ti lugar akayat ta apapanan. Ta damot kwarta ta nga aramaten ta. Kanen ta amain akayat ta kanan. Gumatang ta tinapintas akagawaan ta ken nadumapay. Nalangarod lakay. Ay na, maragsakan akman iti dayta nga imbagam. Kastaban ti kayat ko ken ka pableng. Ne, aldaw mo't gaya man. Happy anniversary, Juaning Bakit. I love you. Mwah. Ne, itaman pa ya malagip mo ti anniversary ta. Ay, maliplipatak pa'y kay dinday tatanabayagan adita sinilibraran. Silibraran ta itan, tadan kwartata bakit. Ah, Agpasken ta diti balay. Ta gumatang ta iti lechon, dakkel a cake, ken nagluto ta iti daduma paya sagana. ay na, sayang samot ti kwarta, lakay. Intalamangan ijay plaza na, isupay ti matipid ta. Ay na, may amo na ita tipid-tipid. Tadangarudan kwartata. Anya? Ngala, ingagdiramusan ta mamigatan. Nagluto ak iti karnay. Karnay ti pamigatan ta. Ta kalpasan na. Inta gumatang ngayon iti mailuto asagana baka eh. Ay na, nagdakkel mo't alitsyon day tatang. Wine, agpapas tayo amangan iti kasta ita. Kakaesuna nga na may gatang. Kanuray di cake. Nagdakkel di ginatang siya tatang. Well, atap no makawaras. Oh, noon ay dasar amin ang makanan. Mangan tayaw, tanay mabisin tayaw. Aldawan. Ay pableng, husto daytan. Nagadulang arutikinan mo itayan alitson ken cake. Sa itamang mangan kamanan. Ay, ipapas ko ti mangan. Itaakla makaraman-manan iti kastoy. Na, di mo biglaan Intun bigat manan Amangan numaikawat at tiyan mo. Tapuro asin saan ti kargana. Di mo man sang kaulit na ita. Napalabas na itan. Sa bali itan, bakay. Walang, agring ka ma. Walang. Apay lakay. Nasakit unay ti tiyan ko. Maululawak. Nasakit ti tel-tel ko. Urat ti ulog. Apayan ngay. Ay, makagas. Kaputi. Nakaroon sakit ti tiyan ko. Anya? Sakit. Ay, kasalaw. Kabaalam ka di pa. Iwan no saanan. Ano saan itarayda ka ni Diyo ospital? Ay, di ako nakabalan. Awagam na iti anak na. Itaray na ako na di ospital. Tatang, nanggagyo mo timbaga ti doktor. Noan niya, dagiti sakit yun. Juan Brenda, lang ikaw. Apay ngay akas kay. Nagadumot gaya man ti sakit mo, lakay. At da sakit mo iti dalam. Diabetic ka. Ado ka no pa iti bato iti kidney. Kan adapay gallstone mo. Ayawanan. Naurnongan ti bataw di tatyam mo. Tatang, gapuday ta iti naapgad nga impapaunagyo idi. Kan high blood ka pa'y gayam. Adun ti maiparit nga ipaunagyo ita, tatang. Iso apilyin nyo, dagiti ipapaunagyo. Tapno saan ako maro ti sakit yo. Mangan kan lakay. Adto ti kanam. Anya, mat dahi tayo itid makanak ngay. Nagbasit mait. Kan anya ta sidak. Puraw anatang. Ayan ti karingay. Naganumat ti karne, Jeref. Bawal ti karni kan. Kan saan nga amin a fish kat mabalin kan ka. Damo la bawal a fish kan ka. Anya. Pati asukar madikan kan. Amin a nasam-8 bawal. Ay. Masapula puro natural ang makanti ipaunag mo. Unay matin ti kastaw. Nakaano ang makagatang tan iti kayat takanan.
Ano man kaya man ti may parit. Kasano ma-enjoy ko ti kwartata nga ino kasta oy. Pagagas mo malaang ati urnong mga kwarta. Bambanong. Nagtangkan to mga minti ulom ide. Anya nga ay, gapoy tinalabos sa panagtip-tipid mo, nadaan ka ni ti sakit. At dapay gayam ulcer mo. Agasam nga day tang agasam. Nagadaw ti magatang nga agas mo. Pasensya kan bakit? Naimbaglaki din na tanapana nakipangpangan ide babalay dagiti anak ta. Iso ka day atong galpandangan iday kat rumrumwar ka bakit? Wag! Tajak maanusan tar aramidam. Iso nga imbirok ko tibuksit ko. Ay, sorry bakit? Manyangay di si Kamel at taglak kami ti kasta nga aramid mo. Gunggunam kunak kumangam saan man laangan. Takaasi ka mo talaklakayan. Papanam ko naing. Di taman balay ti karo balakay. Agdibo ka no tay balasang nganak da. Nagpartida ka no iti baka kan baboy. At dan sapay ka no kalding. Anya, nagimasay. Ay, talaga na imas. Ngambawal kan kalakay. Iso adi ka umayan. Tamang ano masulisog ka mangan iti may parita ka nam. Ibalkutan nakto nga ron Ay saanan? Inton kumaro ti sakit mo, ospital manan. May bus ti kwarta iti ka o ospital mo. Nagadulang nga rudan ti aga sa magatgatang. Ay wan adalinuto ka natang, iso ti sidaam. Kan basit lang ay naputi ka nama, kagudwat ta sa laang. Ulay, mati padang parparigat mo kanya kung bakit. Tanyat kayat mo, may daras ti ipapatay mo. Wano, agbyag ka pa itinapaot. Agpili ka. Siyempre, agbyag pa itinapaot No kasta nga raw, di kag sukir-sukir. Di mo ka na nagitibawal kan ka. Sige, mapana kaun. Inanusak tinag-diet tapno saan ako maro ti sakit ko. Manwa bulan, akasta tinaramid ko. Aging nga ngayon inot ang nagsubli ti pigsak. Katita, mabalin kon timangan kadagiti maiparit ngam sa gabas sitlangan. Sana nakasiti sigod nga awan limitasyon na. Kat timat urnong ko akwarta, naibusan ta iso tingkat gatang mi iti agas ko. Kataging gay tagag-agas saklata. Agbabawi akman ngam naladawan ti amin. Ngam kitdi sana kamapukawan ni tinamnama, tamok nga gimbagak tumetlaeng, babaan ti tulong ti Diyos kanyak. Alakastan, tuy kabsat manugay mo, pabling. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritan ti maysa kabsat manugayam, dito'y drama tayo.